hubarihan yang dison ya kamu lusi habis may sa lima pa man lo kamu dia tanalikan so lima katulang da saudari masuk mahita tu pino parnyo pumon opa bawa ono baru tabama pau pambar sapun saya mereka nami sapun saya masuk ya baru masuk mama abang udah si nomor 2 alat sesuatu dulu semua ina muda Gila baru sina si nomor 5 tubuh ni siakangan sana batu bawah sana tu baru 5 dia kababa na upanay ya asa tabo to selo manuain paupu bisian tubuh ni siakangan sana ma tu larak sana tu baru ala luwa wa paupu na ulako na siuto ma tu paupu na ate atau mama paupu ni na ulako bawa do baru iya, tapain siya no. Tapain mo siya. Oke. Sa siakangan pardolo isama dah sa biga na kini hato pa ni po pati sa na po sa na hato pa ni anak po sa po dah dia jadi sa sila berdua masuk tu masuk sa sila berdua Sakulono. Oke, pembunuhan namin. Musik, baru sini na dalam.
sono una cala Okay. cala itu. Mana tahu jauh na. Ano? Aba ulit sikip to. Paul. Quinto, mau mewakili Kabaribam. Roro, oke masuk ke Muna. Saya mengumpulkan. Baru masuk Mamse. Sirato. Opung Sirato. Masuk so. Mewakili opo. Masuk besok. Makuli na di baba. Iya, baba. Masuk ma. Macam na dia mau nyepungon. Iya. Ini. Ya, omat. Dari Namodi. Saya Mahato Padina Sida. Masuk mana Sida? Masuk son. Dari Namodi ngon. Si Manulang. Hai dia. Berapa tu son? Si di Goraya musuh ini dia. Si Sandra. Gora sih. Opung Joshua. Masih otro. Dan Mudramu. Masuk tu son. Jadi soal ini mau promosi kami. Kamu sendiri. Bere ni kapalo. Iya. Bere ibe bere. Kamu sini.
Jadi Patson, o pumusaran, o pumonang, o Kristian, o putubul, saya mau urus cerita. La sonima nang dihamu, kita na marmaragi, o putahilan, o puhinahap, o pumausawan, o pumanaw, sarama dihamu ka haluya ginoli. Saya pumalan rocon, saya pumutaran, o pumonang, o Kristian, o putubul, termasuk kamu Sementara. Obat dong. Obat. Obat itu terakhir sulit. Obat. Tapi pasal itu sampai. Palu sina, asal dia lapan dulu senang. Jadi asik kopi oleh asa hati tu persinarun doh ada kena marah-marah tidak siapa marah tuanan asik kopi renda lagi atau hatahu ma atau si hati tahu apa berenang yang tidak baik ada di kata dari dan kata pada saat tadi itu mau ya tidak Nasrohanami ihabusan karajan pamurana bisa walau atau masuk kuam yang kedua rakyat itu apa namanya semua dunia kau akan udah kena di kampai di 2 tahun ihabu karajan itu sudah betul kami bisa alah kami do kita kasdo itu ihabuna udah nih ima para berenami dulu kami bisa jadi semua ihabusan huna ya karena jadi pemurahan kita dari nabi pemurahan bahwa nama itu sudah mahu nak dokter. Biar orang nabi nanti di kokor itu jual bunga tu tak sulit rohani dijual bunga para pengelola jual si kokor di sini. Mengalami imam mungkin itu nabi di sini. Alalima hobar tu kaparida datai nanti bunga rohani lapan dokter kami. Gabi juga dibuat tinatado, ima ebe nama ludu, ebe nama risi. Dari nabi memang itu kau tobat tua di bata. Isi kemudian itu nanya. Asal tu pengen luar dapur aja narahan. Yang aku kamu tuduh dapur aku bangkalo bahan. 2 kamu tuduh dapur akai dati umat tujuh dan di mana. Alamima Pemepir na huwag kami. Mula itong mayroon na muna ni nakabilopo. Di tanong mahiyang manita maray. Di pa sa Tuhan balibagan na tujulan na rin. Asa mo'y pangarang muna ni lao padala di ari na mula nila. Naki, di das bertahita. Tayo bibili ako karaja ni pamura namin, bere namin, kabuno namin iso. Nung mabe ko pasahat tabi. Ima ulas na kita si Toro Rapo. Dari kami mengirup itu waktu di bata di Singapura itu asal tubuh beri kamu beri kami beri kami kahasa apa 7 hari pinut kali ulota nasohan kami beri kamu nak dari rumah udah pelakin di mulut kuda kami humirek sekolah kata orang kumi bakal waktu di hadau di hadau ringgan terlalu lama di pertuannya itu kok tuh pasal saat tuh kami beri kamu kahula-hula muna alam itu kok di sudina kababel muna doon situ na tolo pa na kapasibangan o paskuloha akabuso pasudingan ang muna akan yoroktan muna siya ni siloy siya tuhata perniga baso niya marahiti niya tabi yang ni lain namin na hinado ito po alanima tukso niya benway di ulos regina napasahat namin ito so tung manarita hamu arong kami hula-hula muna berkasih matubang dari huta lo di ba dari perdumanon takas paluha muna bodoh patu pamuna atau nabi dia pataruloso akan hobar tu aku nonton di bagas sehari di pas mahamusa duhuna yang kahobaran itu dokon lakurahinan dia pe hamuan atami yang nabi untuk bawa tua di bata
kamadong na sa natutay bata pasumaro hamuna bangiru to ta penaga sabi asal ma seretro hamuna sadaro hamuna dua lima dibacimas ma ulos na bahasa hatam itu hamu ia moloro akaribus bae muna besa muna doni ia moloro dia kamu na pakai hamu bae asalas hamu lawa ngalunia kamu nulu karena masuk di pertama postur harami di sudena akka hadaluta na dingkan bungodong itu kok hampir masa minggu asa napura siraru na babang di atas batu hata naluta na dingkan nahu masa hatami doho na nasi masa atau dia karajan hula-hula nga kahakimu na aku hamu mai kok hamu mai batu maju hamu asa sahabat suruh sahabat tubat yang lila mai ita mangulu sahabat ita tepuk lagi sahabat tubat horas napura jadi pemuran nabi horas mahami pahula-hula na horas meta saluna kami masih horas melihat pak Gabi ba arajan nami. Yamu kahula-hula katuna. Itikio di pasar batuan di Botomon. Nunga di bawah kamu. Ini na baludu. Tangyang lima tu dia bata. Tangyakon. Asa baludu agabiu. Baludu asa kaputihannya kekelemu. Jala. Nunga hujalo kami. Nasura nami. Diulos akan abal. Ulos itolo ragu. Ulos nagada. Ima tutu raja nami sol kami. Gajang bari ayu berita gabi. Gajang bari tauras. Tolong bari memahami akaberi motu arino. Ope aka tulang kalabasa. Soalnya tua-tua. Bago di nomor satu dulu nomor biar. Horas memahami akaborum nomor taro. Disediakan duri na dengkani. Ipas-ipas mahamu. Akan nama kanila katulang nahi. Buti barajan nami. Dari tulang na basa. Na tulang na lagu. Di bartikianon. Ninaw sa batua dulu. Nyon di Botomon. Terus nohanami di bumima. Napili ko semua. Ikaw ba tao data. Upumonina abang ulo nalani kubotami do musira danami dalam umay matamiyak tu debata do maudai ditikion ibotomo atau tu bagodamu danami namalo tinaruh manugo ni anak dotari itas pada bang mengula musiki asaboy bigyo ni akan namin bigay mako kasiroha talaboy padi damang nama bakte musiki asabe damang majo di hani butang mula-mula padura mga tumarosok ala takas to punta kami marula do gabi marula do mamora asangat sama kami to punta bertua di mata so na ug pasatami hata gabi hata horas to dalam paboran nami di so asa jumpang na lilura dapat na dijala tujulan na riyon bihi apa dia ni itu nami na usama to atong bedawang ma pudang mula-mula jala pada orang ma tuhudas sope
tulang na basa na tulang na lagu. Susuni binuha karoon na sugihan ni Bere. Daku baki habito sila nami. Bagus mata ni aku tu dia bata. Asa tuari na nami. Buhay talaga jalombiya kamulo na nami sa katuban nami. Alam ko pala tikyon do las baru hari ada puluhan kedi. Doro nami sa upain na tua. Asa titi mana tinapa kurang pangaraw na. Susuni biya katulang na tulang dalan iso pa nami. Kurang mapinasuna. Ipasa ka na tulang na matalo. Ipasa sabi ang kagilay mo na pasato. Dito ko tiparada nami. Mauliate ba di? Pagkakang dua ba, lima, sinabila. Mga katulang. Asa utulang ka, kuya mo. Dili na bandoro si sama pa mo akatula tiboro hamu di hami demi traktor rete nami Panginoon nami sa lima katao manom dia kaparabui doho dulas mo sa sunod na Panginoon nami rete nami kasi tauduti dia kaulus paggabiat itulah Gabi jala oras membuat sebenarnya suruh mengusul kami. Siang do sebenarnya video di lota asamat dala do dekat. Gabi na dyan namin sa mga ita. Ewan itulah. Molo Panginoon namin. Alam nga di subak muna to kami sa jojo. So Panginoon muna yun. O hamang guru. O mahujaw kami. Gabi na dyan namin. Gabi jala oras. Atong teori mula tuang guru. Na perjolo molo panapin na kinong mga guru. Natatay pitu pultoro, pitu pulduanay ma. Oo na itulah. Naning sepasatong na lulus guru. Mga redi ma sepusada anak tababur do paupu pangguan. Baik siya kita. Tertebaradi sepusada ulus nomor to marhatona. Sepusada marhaton spida. Oh iya. Bagi kamu ini, sepusada terbagi kamu satu. Mengabe sepusada. Jadi Panginoon namin ang guru, Roma ang pumangala ulus itu so. Olo tulah. Namin, kamu mah mau partisi.
Saya dapat Sere 20. Sere. Paho Pusianana. Romanson Siahamon. Puji anak-anak do siap guru. Si Hernando lo Ibotona. Asa ujar kami. So ni bari per musik nami. Kasih rawan nami kamu mah musik tahu bertusia sampai saat kami ulus negajang ulus kau berebo. Tu perpatuaran sada do amani kimto demi dua. Si botona ibotoni amani kimto oba. Tu pahopuni perpatuaran sada. Tu edani namoding oba. Jadi pengusu dari sepuluh. Agak bisa habituin na kan? Agak bisa habituin na din ang morning ko. Abang udah perkandis. Doa tinuruhong na. Oke. Ganti bunso. Opat. 5 ono berarti well pitu welu sia 10 sere kamu 10 sere musik kami asal bahasa tahu ulus penggawe tungkap belum nabi kamu mau bertusi.
Boro kamu ang boro. Nabor di mau pak. Upang kaos si Mamora. Kalau kamu itu bahasa abang boro. Nah partisi. Oh pak. Orang kejang si Mamora naboro. Boro ke Puarnes. Kamu permusin kami. Baik kamu nak bertusi. Masuk ma bereni berenami tumunyo pusidor le berenami la mami o mai memere Dia mu permusin kami. Asal pesan kami urus penggawe itu memoron kami. Baik kamu nak bertusi. Pupusoran, o pungorang, o Kristian, o tubuh sana marinda. Nah, masuk manusia. Paparanya puta-putahiran, o hinahap, o kosoan, o manaw. O masuk, o pupusoran, o pungorang, o Kristian, o tubuh masuk kamu.
Masih kobe yang Dari tulang na lagu. Tapi orang mah di dalawan na pinarsangapan. Amat tara jero inatta surigara. Ulaw sormatua ni namboru nami. Amang boru. Ora tola. Naki dibuan akan tulang mudo. Men berludu. Martangi yang mami tu amat tadi bata. Dihamuna sisara suhuton. Terlungowi di peparan yang memboru nami rok na boru nami. Asa merludu panggabian, merludu parhorasan, merludu nang sijaman di tangan muna. Asa gabi na dula mo di balian, sinur papanang muna di huta, tu horas na hamu sisiada sa hutot. Atong di rok na tua-tua, asa firma pokibol-bol pasalongan, firma tordimu luju-lujungan dalam yang kapas somota. Matutulo wata nabi. Suwag soni ma amang boru. Nungaw pa sa hatami ulos panggabi, ulos na gadya, ulos si toro rabu, ulos na hapan. Tang yang nami to amat tadi bata, mamita mami to amat tadi bata. Asa di sahabat tuamu pas-pasuna, asa gadya umurmu, las rohani baru dokter dimuna. Jala torok marimur ma atong peparan ni amang boru nami o na boru nami tuari na mangihuto. Atau sur-suran nami masong hata di situ tua raja nemang buru. Takas ba dilo. Asa turhaluk kami togu-togu ni lopu. Atau hatiti togu-togu ni horpo. Asa nang kamu sama tua. Patogu-togu bapu. Saat matu namar nini. Saat manang tu namar nono. Matutu. Emma tutu. Asa tanah bakar me hatubuan ni raja namar sahala. Namar dindikot dolo. Namar alat alamat toto-toto. Pilita nurut tersedario, tapi mariamu sias neroha, tubuh mariamu anak negeri raja, bermula napat tas marroh. Ada pinat tiko kutul pilita pia, tu dia pehamu seluruh nasi sedah suhuto, terlumbung ini mapaparan yang berunami lo nak berunami, tu si mahamu dapat persaunya. Saat solu saat betul-betul atau di rodang bulan, nungau pasal kami urus nagaja. Urus na hapal, urus toro rabu, mamasuk-masuk mamat tadi bata, sama mutu parhorasan, sama mutu pakerian, tong namu di kamu tiduran. Matutu raja nabi. Jadi songoni masa ni hata ni urus do, na berludu raja ni memburu. Gabi ma raja nabi. Nabi di sini, ang diam lagi udah persematuan ni naburu nabi. Gabi pangalaman pasu-pasu seru na dia mau peparan ni abang boru nabi. Gabi raja nabi. Amang permusik nabi. Demi menani. Nanyala pemadugu tinaru bodari paridana susuk karlo panataku. Asa marmula gabe marmula horas. Asa siatur mula topang. Mula di rumah itu, mula di rumah korba. Persasaran dia menawarkan perserangan di jolma. Perdoro pusuk bui. Horbo pilih-pilihan na. Asa marmula gabe marmula horas pedang godang mula-mula. Asa marsabami to amat tadi bata. Doktura jana liat nalulu. Bedang godang sombai. Menani. Tuhan mau optimal diri, tanah pada batas
Tako pakiami itu sebetulnya dalam hidup inabu. Respons mata biangkot kali na magyud di hari tani kalau ni nagborong ng saribatuan. Asing tabi itu dia makapasok-pasok na dia kegedula sino na pinala sa bunja ng jalong niya. Dula na sino sumpon nani ang waharuan kulang-ulang. Doon nang masapalog na ito juga. Asa fitim na tinapa ko lang nakawaraw na. Susabi ko na din ang nakanatulang dalam isang parami ko na pinasula. Horas mausa ni hulaw na namin na latalo. Di ba si pas namin ang kagayon nila patrabaho. Kinabuti ba na namin? Gabi mga
Pagbuya ka na ginawa mo na jalami, doon niya kaulos, sesuai partikian, asal kato pitara jalami, di hanami, asal masatami tuang, dia akan tahatai madro, lulus ka na gajang, lulus na habal tuhan do kahilamon baru, tuli mana jalami. Mau lihat ya, Mang Bro. Torok mo kang enak kadik hula-hula muna na nigawarin mo nga na eh. Gabi tulang gabi. Jadi marpat kumami Mang Bro. Asa bari kamu mah isi mana parjolo. Hula ni amanimay, hasibuat dulu bakaon, hula-hula ni amasusi, nainggolan, hula-hula ni amasusi, muti, taba hula-hula yang kinaring, si Hernando, marga hutahain, 5 na hujanon, masih kita mamu tulang nabasa. Mau lihat ya mah. Nasa Serengeta kita sama-sama kita hula-hula dari Parborato. Jadi kami banggaw. Kusmarwata so Panginoon niya kayo namin aki. Puli bayan non so modelan niya kahuti na tayo hatana. Leuli jalan na rin kama. Kenapa kau tahu? Kusmarwata di kamu hula-hula na ikulan. Jadi mulai akhirnya kami bisa nenggolan terus maroha sesuai dengan panggilan di Kalimantan yang alay molo somo patapos ya kami alay kebetulan si dos nirwanta tu Kalimantan dulu rate. Iyo. Jadi asa simpelan non bodora atau sekaligus mahamen non mangolosot molosot kakak do. Kan masing-masing sulo si helana do po berenabelo kan. Atau perdalaman do kamu sudah di si hami rapat mangolosot ma kami naupat. Gabi. Boleh. Alay molo po panggaran rada kini ala sedero tong nasi botu parpuri pa no mangolosot. Boleh tong sehali aman. Boleh tong sehali ate atau rumah tong losta. Jadi soalnya mah kata saya kami satu munte. Kami pe sesuai na tahun tulu mah. Arsong mah ate Mang Bro Oh ya ate. di tulang. Atau rokawan naon. Ise mah nataluk menjalo losi. Alayak buburu nami lumahok pisan kami maro. Tarsong ate Mang Bro ate. Maksudnya iya, ini pas tulang cakap tu. Mula ulas tu, tu hilang do burung tu sama lihat. Olo. Mula ulas tu kau pun robi mangal, ate. Olo, nagpanay Roma mga patay. Alay ang butuburo namin. Luma, disiburo. Yan mo Mang Bro. Disondo nga si Kopami nasa hula-hula mo na kinuara mo na Ima di parsaw matuaw ni naboro na niyaw. Dinanayin pa sa hatong. Ulos. Nagadyang. Jala si Torok Rapan. Asa tugadyang nga ma. Umur ni sa luhun na ko para mi naboro na niyaw. Tutorok mana aka tinopar na tujuluan niya riyon. Pasu-pasuan niya mata na martura ni Lota. Jadi kita ngalapan ni nami. Alam na yung borkat na kami. Mangulosi ang kaibigan nami. Di partikianon, di parsaur na doon ni naboro na niyon. Asabay ka mga nahupartusi. Jesus,
tumen na naho di atas bumian. Oras mahami at tong naman jalo, tugabi na mahamu. Nasa pamuruan namin na mga layan. Saha may raja namin. Jai baik terang baru. Jalo ko mga sa atan. Oh, raja namin. Debe na ka magpandi namin. Ang tiyo, binayin to pamuhatan. Baik damang madihami si tiyo-tiyo, panumuna mang matuwa sa atam. Asa tawag